mama. Hosanna, Hosanna mama. Hosanna, Ke go ba re ba thusa. Pula ana ntse tla ema re qete mosebetsi. Mamodupi re kwala. Or o fumane bophelo ba ka tla boyeme ka ba antsa push. Unanza pusha. Nantsa push. Ona pusha eng? Una pusha business ya ya paint. Aha. Eh. Ini mi etsetsang. Ini mi etsetsa eng? E kae ka ona dira jone di room tseo ka yona. Kae ka ona dira? Di room ka yona. Ona etsa di room ka Business ya paint. ka business ya pen. Eh. Okay. Ke go ba botsa potsela go qetela ya go qetela o mothotse bophelo ba e boyeme ka ba bontse bo push. Ona ntsa pusha bophelo. E unanza pusha ntate mo. Nantsa bo push. Okay. Okay, o bothotse bontse bo tswela pele. Eh. Okay. Then or mothotse sena account ya banka. E una sna yona. Wa mo advisor E ra be bele ke mo account. eletsa ke ganela account ya banka. O ra be tšhelete bankeng. Eh ntate mo. Okay, e mo thusitse ka into ya be tšhelete bankeng. Yeah, e mo thusitse haholo because o kgona ho save tšhelete mo bakeng ntate mo goti. Hobane ha na Ka tla no sa gone o save tšhelete ya bo ibile ka tlo. Tate Moruti o fumane ke na le 15,000 and then ha ya tla le 15,000. Ke nentse ke e beha ka mo. Ai wena ka tla. Ko pa re fit. Le mametse ka tla o reng. A rona ntsa gona o save, that is why mosadi ya mothotseng ana le 15,000 because ha ya tla ile 15,000. Now ke kopa ya potsa o qetela Mamodupi be ke le tlwele. Ha o sheba katleo bophelo ba e bo ka ema ha o ka motloela kapa o ntsa tlo pusha kapa o ntsa tlo tswela pele. o ntse a tla push. Baneng e tlo mo etsa gore a pushe o so le siko. Hobane o ntse a pusha ntate mo goti. Okay. Eh. O ratile kelelo ya yo e jwang for wena ha o e je. It's difficult. A re tlwele taba ya o understand. I also understand ka ba ke motho ana le kelelo ya o pusha bophelo kapa ke motho jwang. Eh ke motho wa ho pusha bophelo ntate mo goti. Okay. Atumela he. Mamela he. Le tlo sokodisana ho fihlela morena Jesu a fihle. Ka tla ona le motse ka khonza hona. Ke nana ke 10 years mo. Tennis. Mamodupi na le nna go ka khonza hona. Ke sure ke since from 2013, yeah. 2013 ke le botse ka. Kapa Okay. ka tsa plan. Ke di feeding ntho tse ke di transformileng ka bana. Ke di feeding ntho tse ke di changeleng ka bana. Ntate mo ke ile ka ba le ntho. Ke ile ka ba le business. Ene ntho ke ile ka ba le business Ya e. ya dijo. Ne ke phe ya boss company bo di chips bo di beko. E ka yone ntho moshino ke buang ka one o. Ya ntate mo. So beke okay ene ke ile ka etsa for ke nne le kelelo ya ntho ya business ya dibeko ke ile ka etsa ke ile ka ntsha moneelo wa top beke go bona le mo ke ne ke thusa teng because ne ke sena botlhale bo ba ntho ya selo eo ya besaga. So be ke thusa mo e le nna bilaneng ke thusa mo ke thusa motho o bodibeko mo e le mme o ambatletse mo o na tsena mo kereke. So be ke ipulela yaka yena aba kwala mo. Ya ho ikwetswe ke business. Inkile nako ka e kwala ka mora nako kae. Ka di corona ntate mo go tipotse ka di corona. Inkile nako kae? Inkile nako e kae? Inkile bo 2 years. 3 to 2 years. Business.
e ne tsamaya ntate moruti hantle. That's when ke re o dope ke rekile ona mo besageng eo. Ne ke reka mo besageng eo. Ne ke dira le site bo site Ke ya. kopa botsa potso. Ntho o fumana bophelo ba Mamodupi bo le bokae? Bo le kae? Bo eme kapa bo tsamaya? Ntate moruti o ya ka monahano wa ka ke nna ke hlokometse gore Mamodupi ana se right because ana sena phone ana ya tobetse e ne sa sebetse ka ba ka mo rekela phone first time ke kopana le ena ka ke mo rekela phone. Okay. Ka ke mo rekela phone a sena phone next. Okay, o fumane bophelo ba bo tswela pele kapa bo eme? Ke nana bophelo ba bone bo eme because mo shebene o mo kae no ene ka nako na se mo kae. Okay. Ke kopa ke le thuse be ke qeteng. Do you trust kelelo ya monna hao? Ye ka e trust ntate moruti. O e trust haholo? Haholo. Ka e trust ntate. Mara tse ding tsa dintho di dira difficult. That's why sometimes ke sa understand. Jwale ha o sa di understanding o etsang? Ka mo tlohella di etse. O mo tlohella ho so etsa eng? Se le lwanne kapa mo tlohella fela? Ho sena le argument bonnete. Why o mo tlohella ho sona le argument? Ko bane be ke sa ntho ke sa understand so tse ding tsa dintho ke nila ho for tse ding o di etsa in Ke different kopa ke kwa le way. bazalwane and then ke le face phiri. O bona ntho ya Mamodupi ha se ntho ya bona fela samle monna hae. Ke ntho ya batho ba bangata tlo go jetse ntho e tlo go shapa. Ka tsatsi le leng datini ebile nkile ka ba le ex ye nngwe ya Pretoria ba e tseba mona. Ex ya Pretoria ne lwana le everything e ke etsang. Ona lwana le ntho e nngwe le e nngwe e ke etsang. E ke etsang. A questiona ntho e nngwe le nngwe. A lwana le ntho e nngwe le nngwe. Ena ka nako tseo ke mo hirile hore a ba qeteletse se re utlwana ke ne ke mo hirile as a PA kanti tlo tšhentšha nna le yena be re utlwana. And then be ke re ke monyala ba se ba story se sengata ba se ba batho ba kerekeng be go utlwa ke le interested o yena. But she was fighting everything, questioning everything, and if as a understanding to o tlo lwana le yona. Wa tsa o fihlela be ke reng ho yena ke be ke re ho yana ke kopa re dule fatshe a ngolle dintho tsohle tseo kelello ya hae e mo thusitseng ho di achieve kaofela. Le datini ke ne ke metsi jwalo moradi wa ka re ngolle dintho tsohle tseo kelello ya hao e o thusitseng ho di achieve o di supe hore ke achievile 1 2 3 then ha o qetile le nna ke tla bala tsaka tseo kelello ya ka e nthusitseng o di achieve. Then ha re qetile re decide from today ke mang ya tlo eo re tlo followang re tlo sala kelello ya hae morao between nna le wena. A le nkutlwene ke be ke re yena re tlo tshwanela re shebe hore ke mang eo re tshwanelang re etse jwang re sale kelello ya hae. Ene motho o tshwantse a bana le dintho tse tshwarehang tseo re di bonang tseo a thusitsweng ke kelello ya hae. Ke o sena le lengwe ka bomadimabe ke o sena ntho ka e balang. Ntho e tlo le shapa manyalong a se lona fela ke hore o lwane le motho yeo kelello ya hae e ka kgonang go fetola le ba hao bophelo. Abandivanga ho lwana le motho yeo kelello ya hao e ka fetolang kelello ya hae e ka o thusang le ba hao bophelo e ka etsang bophelo ba bo be betere batho bo lwana le yena. And o lwane because o sa understand. Katlo said something very powerful. Are when ke etsa dintho approach ya e ke applyang ha ke sebetse ka Mamodupi ke nahana ka wena ntate moruti. It means o bolela hore level e o le operating ka yona e se fapane. Somewhere ha o batla o etsa dintho
o sa shebile kelelo ya hore wena e leveleng efe. Now o shaba motho yo kelelo ya e leng leveleng e hodimo, o tap into that mindset, o operate ka mindset ya motho eo. And nthe e tlo le shapa ya o qetela ke hore wa bona like ba o kene kereke na go telele ho nna, but if o sa operate leveleng eo ke operatang ka yona, le ntse le tlo ba le mathata because yena o sa tepile to the level e ke leng ho yona. Ipetile ya bobedi o buile ka di risk, di ntho tsa di buang di a tshosa wena. Le yona eno tshwantse o sheba hore ke di fe di risk tsa di nkileng di fetse kapa di succeedile na. If the risk tsohle tsa di nkileng, yes hona le tse tla failang, but if boholo ba tsona di pasitse, why do you doubt risk ene a batlang ho enka? Because tse dingwe di nkile be di succeed kaofela. So from today tsa mo dulang fatshe le babedi o sheba hore bobedi that is ene ke le botsa hore o fumana ona le eng, o fumana o etsa la eng, and then o etsa, because ntho important e ke kelelo. You need to trust your husband, especially when o tsibile hore wa pusha ebile o mmone. The reason why ke butse mpotso sensitive hore na ha o bona hore le ha le ke la arwana ka tswella kapa ka tswella wena bo confirm hore no a ka tswella, it means you can see hore this man una le kelelo yo ka e trusta. And third last the understanding ho fapana le hore le frustrateane, ha o hloke hore o lwane then ha mamorao bo motlwella a etse. Why you tshwantse le lwane pele wa motlwella, because wa tseba hore la le ke la lwana you are not going to win. So to avoid to le ske la lwana ke tlo nana jwa if re dira strike like for nako e telele, because nna ke re ke shebile ko pele yena o shebile nna ke shebile pele o di step nna hore re se kgone ho ya pele. No ke kopa ske la hlola le Dupisa ke a trust mo trust me le nna ke mo tshepa motho ke mo tshepa haholo, ke tshepa kelelo ya ke tshepa le dewa yetsang dintho ka teng, because ka nnete ke tseba bophelo ba hae, ke tseba le hore hana fihla kelelo ke rekeng ya rona ona le jwang, ona sena next this boy next. Wa tseba ona ntwe ke buileng ka a hona motho ya ka re ngona o nkreile ke le skatana wena la o ka e bua ne nkudisa botlhoko because wena o tshile mara ona motho o mong ha ka e bua ntho never, ba wena o ka e bua ne nkudisa botlhoko because o tla bo bua nnete o nke ntse ke betse mara motho o mong yena ha ke no dumela ntho e bua e a re lentswe. Mamela he Dupisa ska la hlola le lwana from today, ska hlola molwana sa dintho tse di motlwelle. And kana go tse ding bophelo ba rona mona wena through ntlokwana ska ba sira se mamela mosebetsi wa hao go through advice, opinion in le advice ne. If o tla enka mara if a sa enke a iska le qabanya mametse ska hlola le qabanya ska la hlola le ikutse tsa khotso. And like a tshilo ka baka la dikelelo tsa lona it said different hona o bolela hore tsile o le tlo bonang dintho ka yona e tlo fapana, because wena o kelello ya ho e kae le ha e kae, so le tlo fapana. So ska la hlola le ba frustrated mametse from today a gro tlo motlwela. Mar that doesn't mean uthule o tlo hlaisa le wena, that doesn't mean mosadi wa because lebaka lo motliseng gore le yena a tlo hlaka engele yengwe a o bontshe dintho ka tsela engwe. So le wena don't stay to that thing ya hore no nna ke na le kelelo yaka la ntse re na le dikelelo tsa rona, we still need batho ba ka re bontshang dintho ka tsela engwe, but ha le sa utlwane ha o bolele re jwale tshwantse ntho ene e etse hore le be frustrated. Ke mang ya sunang ye mongale le tse a gona motho ka replace Mamodi mo bophelong ba ka next ha ene tsala ntwe dade mo butwa tsa Mamodi pilang ka gwana le nna nka mo supporta still because of impact e yentse bophelong ba ka nana le even la di bona la di lenyana so nana la di bona la di le jwa la di bona di lenyane mara ke dinkyanyana ke mang ya sunang ye
Yes, girl. Dupi, skala shala le lwana. La e le hore ha le di utlwa, ha di understand mo tlohelle. Le wena mo fe chance. Wa tsaya ke rata go yena. Nna e re nna ke neele haholo go feta yena. Because ke bone ka ga nna ke neele haholo wena. E ka ga ntho tse di tla easy ho nna go feta go yena. Mara di tla fetela wena because di tla be di se di le ho nna. And I don't nna ke tsa. A re lentswe. O motlile. Ai. Yo Katlego. Ai Yo, Dupiza. Yetsa fela ha le tswa kerekeng. Yetsa fela la bethe ka gawa di pikire. Mam Dupi. Dupi wa ntshepisa. Atumela maikeng. Atumela maikeng Dupiza. O lo etsa eng Dupi? Ke tlo o dira he ka ba ke eng? Fandaga. Ke batla bethe ya ne e tswe di ska niru wa utlwa. Ntate Thank you Dupiza. Very dangerous. It's like lele basadi lele babedi, lele monna le mosadi. E mong a ba sa tsebo sebedisa tšhelete mara ba lwanela hore le yena be le access ya ho tshwara card. Hai, ke mathata. Now, ke kopa ke le fe secret bazalwane. Chapter 3 verse number 8. Yeah, Exodus. I mean Genesis. Chapter 3, Genesis chapter 3. Katlo le ba modipi ba re jele nako hle. Ba re thusitse shame. Ba le thusitse. Thata. Study your partner. A bona ka tseba bokgoni hore monna wa hao kapa mosadi wa ona le bokgoni bo bokae. Bo salwane le yena bo mo support. And if ntho ka yetsa, that doesn't mean a wa tshwanela ho ba le di opinion kapa di advice kapa ho rezena. Throw the opinion, throw the advice, then but let's get along. Ya bobedi, when you argue le motho, o tshwantse fihle stage sa o understand or maraki ajua le motho na. Qetelong ya argument ke ma ya winner. If wa tseba re partner ra o ke yena winner always, why o qala ntho yo tseba gore you are not going to win? Ke ma nkutlile mantlo. If you know that or motho ke ajua le yena o ntse win. Why are you frustrating yourself to argue le motho ntse tseba re tlo win? O ka motloella fela. O throw the advice. O tlo mpa tšhelete hape. Ai batho ba modimo ba ka fumana tšhelete engwe hape. Exodus Genesis chapter 3 verse number 8. Okay. Ka speed table. Verse 8. That evening, they heard the Lord God walking in the garden, and they hid from him among the trees. Jole ba utlwa ha morena modimo a bua ke verse 8 ya. Ha antse a tsamaya serapeng moyeng o maphodi wa mantsibua monna le mosadi wa hae ba ipatela morena hara serapa. That was the aish monna tate modimo bless her. Le wena mo dumella hore ka nako tse ding a lahlele di opinion then o motla a tsa tsama mo phile tšhelete jwala hona ntho e ke qekang ho wena tsama a re ke tšhintšhile bophelo ba complete ke a le bamfanaka a esale a tsamaya kereke ya ka a sotleile haholo a tsamaya ka maoto a tla mona a sotleile ke a tseba story sa hae. Now let me show you something ka speed. Ntate modimo o etsa Adama le Eva. God created Adam and Eve. Ha qetile. And after, Satana fihla thetsa Eva. Satan deceived Eve. Scripture said only Satana fihla thetsa Adama a fihla a thetsa Adama le Eva. Satan deceived Adam and Eve. Ha ba qetile. And after, Ba arohana. they Le separated ntate modimo. with God. Adama le Eva ba arohana le ntate modimo. Adam and Eve separated with God.
Now, Ngoku, ke le ruta kgetla bofo ntho. I'm teaching you this thing for the 4th time. Chapter 3 verse number 27 23 e re ya ba morana modimo o ntsha ya ba morana modimo o ntsha serape o bantsha serapeng sa Eden hore ba yo lema mobung o bontshitsweng ho ona a balele a lele ka motho ka botjhabela ho serapa sa Eden a beya dikaro in ka speed. Verse 23. So the Lord God sent them out of the Garden of Eden and made them cultivate the soil from which they had been formed. Then at the east side of the garden, he put living creatures and flaming sword which turned into all direction. This was to keep everyone from coming near the tree Le mamela that gives life. Le mamela kaofela. Listen to me, all of you. Ke go ba le la phila ni mam tsalfa le le tskapa le blue. Mphe le blue. Can I get a black cloth or a blue one? Ke kopa bontate ba babedi. Dicelo tata babini. Shepherd tshwara ka mo. Yeah, Emach. Thank you that. Kangqana This side, ke ntate modimo. it's God. Le le theolanyana. Kangqana ke ntate modimo. This side, it's God. We iketsetsa Adama. We iketsetsa Adama Then God created Adam le Eva. and Eve. Ke ntate modimo. He is a Thixo. Ke ntate modimo ya. Lona nguThixo. Is. Ena ke ntate modimo. This one is God. Ke Adama le Eva. This one is Adam and Eve. Ntate modimo. God O na le Adama le Eva. has Adam and Eve. Ke ntho tsa hae. Zizinto zakhe. He was owning. Una ba owner. They were belonging to God. Ba belonga ho yena. He was owning them. Adama le Eva. Adam and Eve. Ne? Now, ke batla brother one. Ngicela ubrother oyi-1. Ke batla mtelele yana wena mo khutshwenyana ene khala o ne le yone ke rata mara mo na bothata. Ka nqena This side, ke Satan it's Satan, ya futsanehileng who is poor, ya senang batho. who does not have people. Ka nqane ke On the ntate modimo other side, it's God, ya nang le Adama le Eva. with mankind that he created, Adam and Eve. Satan Satan, on the other o hand, khala ho tswa ho thola Adama le Eva. he's enticed to receive Adam and Eve. Le tsamaya le nna jwang? Are you with me? Ka mantswe a mang, In other words, modimo owner Adama le Eva. God owns Adam and Eve. Satan a tla ka strategy Satan came with a strategy sa ho ba qabanya. Sa ho qabanya ntate modimo le Adama le Eva. to bring quarrel between God, Adam and Eve. Then Kaphinde ke. Satan ha qetile ho ba qabanya. After Satan set a quarrel, Chapter 3 verse number 23. chapter 3 verse 23, E re ntate modimo it says God a ba leleka drove them out tshimo ya Eden. in the Garden of Eden. But ha ba leleka But when you drive motho them wa out, pele wa ho ba receiver the first person to receive ke them, Satan. it's Satan. Because o ntse ba batla from the beginning. Because ebebafuna ukusuka Abana ekuqaleni. bana ba ntate ke kopa le nkutlwe. Please hear me, children of God. Everything yo nang le yona Yonke into ho nayo. na le motho a e batlang. Kunomuntu Ho na le oyifunayo. batho ba di batlang. There are people that are in search of those things. Ke bua ka ntho engwe le engwe bomme le bontate. Dithetha ngenye nenye into. Business ha o na le yona, Whether it's a business, if you have lelapa, your household, koloi, your car, ntho engwe le engwe re ka your dimension family. ho na le batho ba di kgallang. There are people that are enticed to have O these na things. kgalla ntho tseo ntate modimo a neng a na le tsona. Satan wished to have things that God had. Now, Goku. diabolosi ke ena. Here is the devil. O sa nkile motho. Uthathe umuntu. Ho etsahalang ka modimo ka mane? A re What? mention bontate re se bo teng. What is happening to God on the other side? Isa kwele qala tata, isa kwele qala. Thank you bontate. Now, batho People. modimo ha sana eng? Ha sana batho. Le nkutlwa batswalang. uThixo akasenabo abantu. Modimo ha sana batho. God does not have people now. Ka language ya ka, Where on with my language? modimo o futsaneile on the lehlakoreng lena la batho. God is poor on the side of Because mankind. o nketse
Satane o tswitse batho ba ntate Modimo. Because Satan stole the people of God. Jwale chapter 4 e re, In chapter 4, then it says, yona ya Genesis. Genesis chapter 4. E re Adama a kena dikobong tsa mosadi wa hae, Eva. Mosadi a ithwala, a tswala Kaini. Yaba Eva o re, ke fumane monna ka thuso ya Modimo. A boela a tswala a bele moina wa Kaini. A re ya ntate. Then Adam had an intercourse with his wife, and she became pregnant. She bore a son and said, by the Lord's help I have gotten a son. So she named him Cain. Tlokwan ene ntso maka, tlokwan moruti. He's umfundisi. Tlo ke kopa brother mo ngape. Tlokwan moshimana. Ke batla diabolosi ya mtelele, ha ona satana mtelele nyana. Eke. Thank you, Papa. Satan sama. Ke batla khopo. Yeah. Now, Go ke cookie. Adama, This one it's Adam. ke Eva. This one it's Eve. Ba tswala. They are given Ba birth etsa to a child. Kaini Bayenzu Cain le Abel. and Abel. Modimo Uthixo ha ntsa sheba ejongayo. he banna. Ha ikare motho ya succeed ya atlehang ke yane. Xa ingathi umuntu that is succeeding is that Nna one. ke le Modimo ha ke na letho. But I, as God, I have nothing. Modimo now ke na le potso maleshwana. I have a question, Why Malisha. ntate Modimo ana sa re ha ke le foge. Why didn't God says that I do not care for Ha ke you? na taba le lona. Andinandaba Ke tla ngani. iketsetsa Ndizawuzenzela ke bana ba bang. abanye Ke tla iketsetsa abantwana. Adama e mong le Eva e I mong. will create another Adam and Eve. Now thank you to choose. This is very powerful le mamela. Let me aid you, lenten amandla. Re na le dintho tseo Modimo a seng a sa hlole a di hlola. We have things that God does not create anymore. Ntle le hore wena Apart from o that, be le you tsela ya ho ikgutlisetsa e seng o nahana hore Modimo o tla o etsetsa yona hape. you have a way of bringing it back, not God creating it for you. Ke phete stadaga. When bo David bukeng ya Samuel wa pele chapter 30 When David in the book of Samuel ba chapter 30, luza leruo la bona, losing their wealth, David o David botsa ntate Modimo, is asking ntate God, Modimo God, re lositse we have lost. re etse jwang? What is it that we're supposed to Modimo do? ha a re Adama ke tla le fa tse ding. God didn't I mean say that. ha a re David ke tla le fa tse ding. God didn't say to David that I will give you Mara another o re ho one. David, But he says to David a David, tsamaya o lo lwanela dintho, o lo hlotha dintho. he says, David, go after your raiders and take your belongings. Ha le nkutlwe? And it is David David, tsa mo hlotha dintho. go after your raiders So- and so snatch di your things. lositseng. The things that you have Now I'm lost. going to show you hore Ndizokubonisa why Modimo ana re ho David a tsamaya lo di hlotha. why God said to David, go snatch Because them. Modimo Because o God ile a tshwanela a hlothe Adama le Eva ba se ba tsamaya le bo Kaina, le a e utlwa. had to snatch David and Eve enabo uAbel noKain. Hayi nna le nkutlwa. Nkosi yezulu. Ntate Modimo God, ha a re ho David, when he says to David, tsa mo hlotha, go snatch, go and take back what belongs to you. tamonka tseo tse leng tsa lona. Hello, ske a o rata hle. O mang? Thandiwe, ke o ratela ntho e leng wa tsaba motho ya mmametseng ke a mmona. Nna ke sheba batho mahlong, motho ya mmametseng ke a utlwa, I love you so much Thandiwe. Lo yena mama. Yo ke a o rata ma. Le hla kae? Ka Mosabi. Le hla Mosabi ka boile. O hla Masakeng. Ke a le rata hle. O sona le monna. Re tla buisana o tla. O tla kgona ho kalama sethuthuthu tse tjena hodima sethuthuthu. A ko nyolle leoto re teste fela. Excel. So, nna ke rata motho a mmamelang. Yo.
You are one blesser, man. I'm blesser. Now, ke batla ho ikwala ntho ena because this is not my message. I want to conclude this. ka baka la hore ha se Ke kopa molaetsa ho wa ka phetha ona. hape. Let me repeat Ntate this. Modimo re ho tla feta. God says to David, Tsamaya o lo hlotha dintho tsa o tse nkweng ke ba maleke. Now, Modimo ha re ke tla o etsetsa tse ding. God didn't say that I'll create another ones for you, but he says to David that go after the raiders and take whatever that belongs A to re ke you. tla o tsa mo di hlotha. He says go take. Why? Go take. Because Modimo Because God, le yena even himself, ka morao re Satana mo utswetsa Adama le Eva. after Satan stole Adam and Eve, Ho bo be le bo Kaini le bo and then they had Abel. an offspring of Abel and Cain. Modimo a re God therefore says, ha mare ke ba batla back. Diabafuna kapinde. Ke batla ho restore dintho tsa ka tseo Satana a nkutsweditseng tsona. I want to bring back the things that Satan stole from me. Ha re shebe ntate Modimo etse. Masijonga ukuthi Thixo wenzeni. John chapter 3. John chapter 3. John ka nako tsa ne ke re keyboard ya rasa ha o tsebo letsa ha o tsebo ya Transkei wena o ntena hampe wena ka nako tse ding. Okay, John chapter 3. Johanne khaola ke ya boraro. Modimo ba tla go kgotlisa dintho tsa hae. God wants to restore his E things. reng amen Dr. November. Say amen, Dr. November. Ha ke le utlwe reng amen Dr. November. Amen, Dr. November. Modimo ba tla o etsa jwang? Chapter 3 verse 16. E ba re Modimo o ratile lefatshe ho a ne a le neile mora wa hae a inotse ne hore e mong le e mong a dumelang ho yena a se ke a timela embe a be le bophelo bo sa feleng. Verse 16. It says, for God loved the word so much that he gave his only son, so that everyone who believes in him may not die, but have eternal Ke kopa le life. mamele timanena, le mamele timanena. Le mamele timanena. Listen to this Le verse. mamele timanena. Modimo ha ka roma mora wa hae lefatsheng ho tla ahlola empa e le hore lefatshe le tle le pholoswe ka yena. Verse 17. For God did not send his son into the world to be its judge, but rather to be its savior. Ntshebe Titshongeni. o ratile lefatshe. For God so loved the world. Modimo ke eng? Nanku Thixo. Ntho e entseng Lento yenzileyo. ke kopa moshemane ke kopa brother e mongatle kwang. Can I have another brother to come over? Ha me boy. Be re qetile. And then we are done. Modimo God a etsa mora created a son. ha qetile. And after O etsa mora he creates a son. ba be le be re mora And the Bible says the son, ha atla when he came, ha tlotlo jaja kai Adam le Eva. he, Ha tlotla ba ahlola. he did not come to judge Adam and Eve. Satano ka imo. Kalama stulo diabolos. Climb the chair, Kalama Satan. empa. God, Bible e re the Bible says, mora the son, yo ntate Modimo a mo yentseng the son that was created by God, o tle o tla pholosa came to save lefatshe. the world. O le khotlisetsa mang? O khotlisetsa batho ho mang? He is bringing the people to God. Ke qetile. Digqibile. O yentseng ntate Modimo. Okay. Go tlalang mana Adam le Eva le. Ire o It ratile lefatshe hakalo For so God loved the world ho a ileng a nehela that he gave his only son. give. Now sheba he. Jongani ke. A nehela. He gave. Kopa ke phethela o qetela. Ndicela uyiphinda for the last A time. nehela. He gave Now monehelo ona this offering o a fanang ka ona. that he is giving away. Modimo God, o re he says, ne ke na le Adama, I had Adam, ne ke na le Eva, I had Eve. ke bana ba tsamaile. They have left.
But this time, kweli thuba, ke ba batla back. I want to restore them to their former glory. Let me have something Mandibe nento e ke fanang ka yona. that I'm giving away For the sake ya hore ke thole dintho tsa ka. in order for me to receive my things. Ke na le potso ena mmamedi utlwa ke re mmamedi. Ke na le potso ena momamedi wa Victorious FM. I have this question, the congregants of Victorious. Ha modimo When God a nehetse gave e le modimo, as God, mare modimo ba file hore maro a tsa tshwantse ke nehele God had a feeling that I have to give hore ke thole dintho tsa ka. for the sake of me receiving my Bapholoswa. things. Sebete se kana sa o batla dintho tseo re sa batleng go di nehela. This Empa mo- courage of thola seeking Teboho, things. thola Teboho, ke a qeta. Okay, Papa. Thola o mmamele o itoli ke a qeta o thola. All right. Sebete se kana sa hore modimo yena ha qeta ho loser a sena letho aba nka qeta hore ke be le something tlo ke nehele ka mora wa ka. Runa re singa ka sebete sa o nahana hore runa tsa runa o tshwantse di tle fela re sa nehele. Sister Tapismint bana baka bazar lona ba bazare le nana bazar ya ha hore itle tlo itlela fela ba hlokang ba batlang dintho o ntate modimo le nana di tlo itlela hona le this lady ana wotile be ke mo rapella e be enqenile ke ne ile wa Lesotho ene ke mo rapelle ka panana le a hopola. Amen. Ke ne ile hore ntate moruti ne ke entse pledge ya 12,000 a ra qeta etsa pledge ya 12,000 a re ke thotse 12,000 a re ntate moruti ke jile 7,000 ke jile ke ntse ke etsa mabaka ntse ahla hala ke se utlwe bohloko bo bokang hala ke se utlwe bohloko bo bokang. Mama, Listen. ha ke utlwisi ko bano jile 7,000 Anviswa buhlungu ukuthi uke ke na le i-7,000. yona Dinayo. ke na le yona I le have. account ya ka na le yona Even my account has le money. account tse ding tsa ka di na le yona Even other external accounts do have o money. jile 7,000 Uke ke re ke i-7,000. neilwe Dithi ke neilwe. why o etsa jwalo Why did you do that? because Satan Because wa Satan tseba knows why ntate modimo ana batla o neele ka 12,000 why God ordered you to give away 12,000. bo mme le bontate Oh, Mama, no, Dada. if e ka rudutsitse ka rakereke If you are seated like this in church o na le ntlo e batlang and you have a house that o you na le want, dikoloi you have cars that o you na le want, dintho tse o di hlokang you have things that you need, o hleli nje seated like o bo ba le this, ntho e reng nehela ka 5,000 and there is something that says give away kapa 5,000 ka 10,000 or 10,000. that thought Lo mcingo, mohopolo leyo ncinga, ska underestimate do not because underestimate it's the same thought incinga yeo ke ntate modimo a bileng le yona that God had when a ne a sena letho when he had nothing. modimo le yena a nagana Uthixo naye uyalila gore ke etse jwang that intoni enifanele ukuthi gore ndiyenze ke thole adama le eva so that I can restore Adam and Eve to their ke former thole glory. dintho tsa ka Receive my things. I don't know where that thought in a hlaka but it came to ho ntate modimo modimo a create mora a tlo sacrifice ka yena I don't know where did God have that thought. God that thought came I want and to he talk to created somebody. a son. Ke batla ho bua le motho. Ndifuna uthetha no- why le lwana Why you are le fighting mohopolo with your o thoughts ntate modimo that God a o sebedisitse used gore a thole adama le eva in order for him to have Adam and Eve again. number 2 SP, why le lwana le mohopolo why are you fighting against the ba thought restorileng batho ba o modimo na ba lahle ba o satana na ba utswitse ai that has restored the people that Satan stole away from God? Retebo shate.
Why? Kutheni? Re lwana We are fighting le ntho e sebeleditseng ntate Modimo. with something that worked for God. Because it came to God. Because Izile le nto kuThixo. it came to God. Modimo a re tlo ke create mora. God said, let me create Ke kgone ho something nehela ka yena. in order to So that offer ke him kgone as ho a thola sacrifice. batho back. So that I receive my The people. question ya ka this morning. Umbuzo wami Why are we ekuseni, allowing ourselves why re dumela gore Satana a re thetse? for Satan to Re deceive avoid us ntho Modimo a e and sebedisitseng. avoid something that God used? Now here's the thing ke le tlohela. Nansi into ndiniyekeke. Hayi, A re tlohele ntate Modimo. masimiyeke uThixo. Ke dula Freedom Square. Ndihlale Freedom Square. Ke lapile ke moputswa. I'm hungry, I'm dry, Ke mofutsana. I'm extremely poor. Ke batla katleho. I want Ke batla ho success. phela hantle. I want to live a lavish Ke life. batla dikoloi. I want Ke cars. batla tjhelete. I want money. Ke batla ntlo. I want a Ke house. batla everything. Ndifuna zonke izinto. Wa tswa ntate Modimo yentse? You know what God did? Hampha tsona. Kanganike zona. Dayeka. I'm living it. Hampha tsona. Kangandinike zona. Because le yena Ngokuba naye ha di fuwa. kangazinikwe. Batho di demandile ka giving ka sacrifice. He demanded them through sacrifice or umnikelo. When ke ne ke batla dikoloi, When I wanted cars, ke batla tjhelete. when I wanted money, Ke di ngotse listing ya ka. written them Sheba down. Modimo o etsa eng. Look what God did. God Uthixo gave ke me the thoughts. wandinika ingcini. Ampha mohopolo He gave me a wa thought hore ke nele ka koloi ya ka. that I should give away my car. And that thought, Loyo when e ngcini, fihla kelelong ya ka, when it came to my a ke mind, lwantsha bazalwane. I did not fight against Ke it. ne ka e etsa. Rather, I did I it. took my car. Ndathatha imoto Ka e yami, fa Pastor Johan. ndayinika Ka umfundisi tsamaya uYohana, ka tsamaya ka maoto. and I became a pedestrian. Everything ene ke e batla. Yonke into ebendiyifuna, Dikoloi, tjhelete, matlo. imali, Kaofela imoto, tsona ke na le izindlu, tsona. zonke Di ndinazo. tliswe ke dintho tse pedi. Zizizo ezizinto Ya ezimbili. pele The is first to one. honor the thoughts. Ke o ananela mohopolo. Rethebo shate. Ai. Ai. Bapholoswa. Saved Christians, Ntho ya hore ho drop something ka hara kelello ya hao. When We ignore, especially ntho e buang ka giving. We ignore. when something drops in your mind, especially that is when it speaks of giving, and then you ignore that thought. Ke thuswe ke dintho tse pedi. I was aided by two things. Honoring the thoughts Ho ananela mohopolo and lo e etsa. and to obey the thought. Di kae di thoughts Zipi tse ingcinga tlileng dikelellong tsa ka lona. that dropped in your mind. Neela ka phone. Nikela Neela ngefoni, ka tjhelete. nikela Neela ngemali, ka bokana. nikela Kaofela ngemali. di mehopolo eo le ntse le fetisa fela. All those thoughts, you never obeyed If them. Modimo Haebe God a entse did a that, qetile mpha yona mohopolo oo, and then He gave me that thought, wena o tlo thuswa ke eng? what is going to help you? Because ntate Modimo Because God, hore le yena be le Adama le Eva hape for Him to receive Adam and le Eve bo again, Kaini le bo Abele, and Cain and Abel, including le rona, including us, nehetse. He gave. Thetha moya ongcwele. Ba bakae Babangaphi ba Modimo that God, a tlisitse a drop of thoughts of which God dropped a thought in their mind. yende rebeshita Nkosi yesiZulu. mayanda rabashaka Hayi. Hayi. yende rebeshita ma Hayi. kayanda raba Hayi. yende rebeshita maya kanda Bayethe rabi ngonyama kaJuda. Hayi. yende rebeshika ndarabo ya babakae Babangaphi
mohopolo wa one, that was the time mo modimo a batla go elevate bophelo bao. The time you disobeyed, that you thought that dropped, that was the time you missed your elevation. Now here's the thing. Not seeing. When modimo a o fa ntho e sebeleditseng yana o bo e hana o bo tla ho ntate modimo o batla o thuse ka eng, because when God drops something that worked for him and then you come to God, into ezakusebenzela. let me close. Let me conclude this matter. When Abraham afutsane, When Abraham was poor, God did not bless Abraham. Mudimu haga Shepherd. blessa Adam. Modimo ha blessa Abraham. Abraham. God did not bless Abraham. Can I tell you what happened? Mantuxelele kwenzeke ntoni? Can I tell you? Mantuxelele kwenze ntoni? Abraham a fuel thoughts, a fuel strategy. God gave Abraham a thought and strategies. Genesis chapter 12 e bua ka di strategy. Genesis chapter 12 speaks of strategies. Modimo re, Abraham, God says, I want to bless you, Abraham, but let me give you the strategy. but prior, Strategy number one the first is to strategy leave your country and your relatives and go somewhere where I will bless you. Let me talk to somebody. Mantete nom. Sometimes I read mona. Ngamanye amaxesha xa nilapha, Re batla modimo a change bophelo ba rona. sifuna uThixo aguqule impilo God zethu. will never bless you. Modimo akeke But modimo awuhlonolofa. tla o fa di strategy. But God will give you He strategy. will use me O tla to ntshebedisa. give you the strategy. Ho neya tsela Am le I talking mekgwa. to somebody? Dithetha nomntu. Strategy number 2. Strategy sa bobedi. Modimo o re Abraham, God says to Abraham, I want to fulfill my promise. I want to fulfill my promise. That is Genesis chapter 22. That is Genesis chapter Mo 22. modimo a batla go fulfill a promise ya hae. Where God wants to fulfill his But promise. again, Kaphi? o re ho yena, He says to let him, me give you the strategy. how ko fe strategy? Sa hore jwale ke o bless. Ukuthi Sa hore jwale ndikusikelele. ke fulfill a promise ya ka. Hore ke phethise tshepiso A re ya ka. Abraham, He says, Abraham, nna I ke ile ka nka mora took my only ka son fana ka yena. and offer him as a Le son. wena Abraham, Nawe ke, nka mora take your o son fane ka yena. and give him Ay, away. ay, 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 Retebo ay, ay, sathe. ay, Retebo sathe. ay. Nkosi yesulu. Hayi. 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 Abraham, Abraham, ntho e o leng ka ra yona, this thing that you that are in, poverty o leng ka ra yona, this poverty Ke a that you are in, tseba. I know. I lost Adam, I lost I Adam. lost Eve, Ka lahlehelwa ke ke dutse Eva. batho, Ka lahlehelwa ke ke tseba batho. bohloki, I know but hore ke poverty. be le dintho, But for me to have I had to take my only son. ke ile ka tshwanela ho nka ngwana Ka wa fana ka ka le yena. mong and offered him as a Tate sacrifice. modimo o re ho yena, God says to le Abraham, wena etsa jwalo. even you do the Give. same thing. Fana ka ngwana hao a le mong. Nikela ngomntana wakho Yo omnye, moratang. lo mthandayo. That is the strategy number 2. That was the second strategy that God used. Kopa o kwana. Let me conclude and Be adjourn ke tla di-lotion. and then size kwi-lotions. Akumbale 126 ya Psalm. Psalm 126 verse 1. Verse 5, verse 5. Le ka tlobo ntate. God bless you. Psalm 126. Psalm 126. 126.
Verse 5, let those who wept as they planted their crops gather their harvest with joy. Ke kopa Ba e bala ka ileng ba Sotho. jala ka dikgapa, Ba ileng, verse 5 re, ba ileng ba jala ka ka dikgapa, dikgapa, ba tla kotula ka ditlatse. ba tla kotula ka ditlatse. Now here's the problem. Nansi ngxaki. E be re, ya tsamayang, ke verse 6, ya tsamayang alla a nkile peo a tla jalang ka yona o tla gutla ka ditlatse a nkile mangata a hae mpalle. Those who wept as they went out carrying their seeds will come back singing for joy as they bring in the harvest. Tsatsing lena Today, pele ke ya nthong ya di-lotion, prior I get to the lotions, ke batla batho ba tlolla I want people that are going to ya weep. reng in my entire life Loti empilweni yami a ke yonke. so nehele hore ke utlwe ke lemetse tjena pelong. Andikanikeli ndizive ndibuhlungu kangaka Mamela bana enhliziyweni. ba ka. Listen, my children. When I was driving ke tla ke re ke re, Hanse ke kganna coming to church, tate modimo a ba re ho nna God said to me, batho ba batla dintho ba le too comfortable. abantu bafuna izinto yet they are comfortable They don't want to banethezekile. pay the price ya dintho tse ba di batlang. Abafuna ubhatala indleko yezinto And bazifunayo. yena e leng tate modimo Yena inguThixo paid the price ubhatele indleko gore a thole dintho tse a di hlokang. so that he can receive these things that he Re bo mang wanted. rona ba sa batleng ho patala Singobani for thina abo bangafuni for dintho tseo ubhatala re di batlang. for izinto Ke kae dintho tseo esizifunayo. di batlang? Where are the things that O you batla want? financial breakthrough? Zingaphi izinto osifunayo? Batla You bona want ntlo ya hao e financial breakthrough? qetuwe? Ufuna indlu yakho O batla bona iphelile. and dintho tseo di batlang di kgolo. Izinto osifunayo You don't zinkulu. want to pay the price. Kodwa awufuni ubhatala indleko. This morning ke batla batho ba 12 FM. Ekseni ngoku ndifuna abantu O tlo ne- abalilayo o tlo nehela. uzonikela. Ha ke na taba hore ha o tloha mona o lo lla kapa I- o lo otlanya fatshe. I do not But care Tasile, whether when you leave this place you are going it's to high cry. time, it's high time. Lixesha ngoku eliphakemeyo. Ho na le message eno ke o rera kgahle. There is a message that I preached Ha ntse ke le ka about. mane ka mekhukhung. When I was in the church that side. Kukhu ixesha There was a time ngwana a tswalwe a child will be born, a ba dula. ahlale. Period ya ho dula ha ha e be fete. The period yakhe yokuhlala ide igqithe. Nka o iphinda. Period ya ho dula. The period yakhe O yokuhlala. thola hore ngwana ona tshwantse o sa gasa. Kufumaniseka ukuthi lo mntana funekele E bekhasa. mong a gase non-stop. The other one will crawl forever. Period ya ho gase o khasa e qite. Even the period of crawling will even Now pass. batho ba gale mphe lesiba. Abantu bakudala, Batho ba gale ngwana ka mphe masiba. abantu bakudala, Bana ba etsa tjena. they will do this. Ba ne ba nka lesiba. Incane ntho nuku kapa dihlong. Ne bona intlona. Ahlatywe ngemva umntana ezimpondweni. Bazawuthatha isiba lencanda umntana ahlatywe Ahlatywe, empondweni. ahlatywe habuhlungu. Ahlatywe kabuhlungu. Ho khosiwa pain. The pain is being Mara caused. e tlo montsha from the comfort zone. Ukuthi imkhuphe to the comfort zone. Alingutla. Hona khosiwa pain. They were causing a pain. or Hona le batho ba dutseng inflicting pain. mona. There are people that are Unless sitting here. today Unless untshwa namhlanje ke pain. ukhutshwa O tla bubuhlungu, dula level eo forever. you will stay in that level. And Molibe this morning, Swati. this morning, Excelling. ke batla ho challenge I abazalwane. want to It's high challenge. time. Lixesha Gore tshwantse re bontshe desperation ya where rona. we're supposed to show our Gore you desperation. want to move from the level eo dutseng ho yona. That you want to move from the level that you're Some of you Abanye o benu, qetetse neneng ho paka. when last did you O give qetetse neneng ho testimony? bua ho bona dintho tse kgolo tseo Modimo a di etsang ho wena. When last did you see massive or enormous things that God And did let in your me tell you life? something. Mantukalele La nyinto. Thixo That God, Modimo yeno that God ya yantseng dintho that did ya things, neng a
able uyakhona to do things for you. ukwenzela But the izinto problem kodwa is to ingxaki allow the pain kudumela buhlungu even from the comfort zone. ho ntsha in the comfort zone Tlo kwano tlo nehela, tlo nsebelo nehela ka bokae? iza uzonikela Tlo ka speed, tlo speed. Come Ke quickly. itatela lona ke tshabe. Tlo nehela. Ka speed tlo nsebela ka speed. O tlo nehela ka bokae? Ka speed. From the comfort zone. today you need to leave your comfort zone Ene ke batla batho and I want people ba batlang dintho tse kgolo ho ntate Modimo. that want enormous things from Tse kgolo, God ska nhlahisa, ska ba hlahisa ka mahlong. Ska ba hlahisa ka mahlong. Ska ba hlahisa ka mahlong. ungabavezi emehlweni Ska ba hlahisa ka mahlong. Nehela ka bokae? Ka speed. Tlo. Tsatsing lena. today Tsatsing lena. today Le batla ho bona Modimo. you want to see Ma God victorious. Victorious Faith Ma Ministries Victorious members Le batla ho bona Modimo. VFM members you want to see God Ma khotso ntjhetso nehela ka bokae? Nehela ka bokae? 5,000. Nehela ka bokae? 5,000. Le tlo ema le tlo nehela. You move out from uyaphuma Maleshwa, o hopola hore no batla ntlo ka toropong. O sokola le qualify mara Modimo. Le faith ba sa ithole mara Modimo a etsa hore kgonahale. Le tlo nehela hle. Ba e swipe o saka. Come on, ke se le ditsena go etelele. Le tlo nehela. You are too comfortable. Se bile Satan o thabetse leveleng eo le ditseng ho yona. You are Satan excited. Where are the people ba ka testify? Nela ka phone ya hao. Tsamanela ka yona mshomona. Today, namhlanje if o batla ha ibe you ya want skolo, to go to come school and give. he is If batla Modimo o fe also bazar, come and give. you want God to give you a bursary come and give Nela ka 5,000. Tsamonela. Now here's the thing. nansi into Here's the thing. nansi into O nana ke nge dutse fatshe ba tutlile ho ntate Modimo. O nana ke nge o dudise. ucimba intoni le ikwenza ukuthi uhlale phansi yet you came to God Ake le pele man, nka stulo sa o ye pele man. take your Lona ba ntse chair ba re ba nehela. and go in Ya ma, front o nke le lotion ya o tle ka yona. and take your lotion also Someone lata lotion ya. Let me. Kopa le botsa ke a kwala. let me ask you a question and then I close Someone. Now, ngoku if ntate Modimo ha ibe God wa sebetsa, Ja, o tlo nela ka bokae? ka 1,000 rand. O kena sekolo? Eh. A tswana le ntho e Satan a re etse, a re shapileng ka yona kerekeng ena. there is something that Satan striked us with here in this church
Come here, Tanda. There's something else that I am saying. There is something that Satan did in Kaloniega and then Divale. What's the better? 1.2. 1.2. We cannot school. Okay. Yana university in Dadamogote. Lone like 1.2. Someone else. We bana balone hell. Now don't give just why little Jula. Let me tell you why you are going to sit and remain in one place. Akumpale akunkadime akumpale Bible. Okay. Someone ngalusha. Benela ka 5,000. Someone elaka. Let me give you a secret. Hago fesipiri. Social media le batho. Again, asebetsa 1.5 Luna. No. Now, Barabana Barabatone like 2,000. 2,000. Now, we clear lotion. Now, let me give you something. Manduknike lento. Balamarena Abubedi chapter 4. Hey, Karukabo umpalla yona ka voice e loud mme. 2 Kings chapter 4. Social media hanse re batla. Social media ntshebeng he ha o qetile o iphehla. Di tjongeng. Leno, I know. Ki life agree TikTok. Agree ki life house. Leno ki a tseba di gamorso tse ding di tlo hlamo ding. O qadile ja tšhelete tsa batho. Ki a tseba di gamorso di tlo hlamo TikTokong. Ba ntse ba tsone? Yeah. I knew. Gore di gamorso di tlo hlamo. I knew. I knew o tlo tla di gamorso tse ngata TikTokong mono ene ke kopa I knew. Social media yense. Debo. What did social media do? Social media. Social media. Kamura rebo bushuri. After Opushu. Lebo mang. Hoti batsama ile bankile di chelete. After they left kutwa batate imaliza bantu. Social media. Social media then. Ya tsosa batho. Yaothusa abantu. Baruti ba ja chelete tsa bafutsana. Pastors are eating the money of the poor. Baso thusa. They made us to become scared. Ba re thusa. They made us to become afraid and Re scared. doubt ntho modimo yentseng yena. Hey. And to even doubt this thing that God created or made himself. Listen to this. Modimo. God. The Bible Angamura. He took I his only want son, high. his only son, and gave him away. I have a question. Why did the apply method? Why did God apply a method of giving? Number 2, Yes, Abraham. God says to Abraham, I know I want. take your only son and offer him as a sacrifice. It's in the Bible. Anna, Hannah I want. took his only son, Samuel, took Samuel, and offered it to the temple 5. in order for her to have So 5 why children. Runa? Sizothuswa, yet God did this thing. The last one, God said to Dr. November, give your only car that he had When I was at that social, time. what Facebook, what TikTok, criticize because I know about them. Amen. Amen.
nna ntho e ke etsisang batho ka rekereke Le nto ndenza abantu bayenze modimo o ile a ecaweni. re ke nke koloi ya ka A1 ke fane ka yona ene ke entse ntho eo. God ordered me to take away my car and give it to Pastor Johan, and I obeyed and did And that. when modimo a na tjho jwalo When God was saying that, a nqenehela He did not feel pity ne for ke le me. mofutsana I was poor, ke dula Freedom Square staying in Freedom Square. but I gave ka koloi e A1 Ndanikela ngemoto yami ka yodwa, tsamaya ka maoto. and I became a And pedestrian. if modimo Haebe a sa God nqenehela did not feel pity for me, ene ya nsebeletsa ntho eo. and it worked for me that Bana day. ba ntse ba roakana TikTok-ong yona. Hobane ho na le baloi ba ntse ba roakana hona jwale. Ke a tseba. There are those ones who are cursing Dr. November on the social platform. Dr. November knows. Ja tjhelete tsa batho qadile baruti ba ja tjhelete tsa batho. Ke a Baqalile kwala batho ba- abafundisi batya imali zabantu. I'm about to conclude and adjourn. Marena bobedi chapter 4. Mpalle ausi. Verse 1 Ntate Moruti. Mme Makgetha ke batla voice e aggressive man. Hey, mme Makgetha man ke batla voice e aggressive. Hai bala chapter 4 verse number 1. Utlwa Bible e reng Elisha o thusa mosadi wa mofutsana. Elisha helps a widow that was poor. Ema ngwanaka wa social media wa TikTok ema o dule dipakeng tsa nka se dule dule mahare ke batla ba mpone hantle. Elisha o thusa mosadi wa mofutsana. Elisha aids a widow that was poor. Ha bala buka marena pele chapter 4 chapter 17. Ha bala buka marena pele chapter 17 When you study the book of 1 Kings chapter 17, verse 8. verse 8, Hona le mo ntate modimo a reng ho Elia kuna lapho uThixo ethi ku Elijah, tsamaya o lo ja phofu ya mosadi wa mohlolohadi ya o qetela le oli ya o qetela. go eat the last flour and the olive oil of a widow. Abayutlwa Abayivanga. modimo a re God se says, ke laetse mosadi eo I've ordered ke that mo woman. laetse mosadi eo I have ordered that a woman o fepe. to feed And you. Elia ha fihla moo And when o Elijah fumana got there, mosadi eo le mofutsana he found a out that setse ka woman oli ya o was poor, qetela was left a with the setse ka last phofu ya one, o qetela. with the flour But that was Modimo- handful. But God, But God, ke ha a itse ho Elia he said to Elijah, tsamaya o lo ja tjhelete phofu yana ya o qetela ya mosadi yana. go eat that handful flour and that olive oil. Then ha o ntso di ja And when you eat them, ke tla di multiply. I will bring multiplication. Ke na le timana ena be ke le fa yona be ke kwala. I have this scripture and then I conclude. Mosadi e mong ke verse 1. Mosadi e mong wa monna wa hae e neng e le e mong wa sehlopha sa ba profeta a fihla ho Elisha a re mohlanka wa hao e le monna wa ka o swele. Wa tseba hore mohlanka e wa hao o ne a hlompha morena. Jwale motho e monna wa ka a neng a nkile molato wa hae o tlile ho tlanka baraba ka ba babedi ho ba yetsa makgoba a hae. Verse number 2, Elisha a re ho yena nka o thusa ka eng a komplelle o na le eng ka tlung ya hao. Ba late bo re mathe. Verse 1. The widow of a member of a group of prophets went to Elisha and said, Sir, my husband has died. As you know, he was a God-fearing man. But now a man he owed money to has come to take away my 2 sons as slaves in payment for my husband's death. Verse number 3. Yaba Elisha a re ho yena ntsa e re mosadi o verse number 2. Elisha a re ho yena nka o thusa kang ona a komplelle ona le nka tlung ya hao. Mosadi eo a re le gabunyane la hao ha le na letho ke mofutsana. Le gabunyane la hao ha le na letho ke mofutsana. A re bue le gabunyane la hao ha le na letho hobane ke mofutsana. Ne? Ha le na letho ha e se oli. Gabunyane la hao ha le na letho ka tlung ha e se pitsa
ya oli fela. Verse number 3. Yaba Elisha o re tsamaya o yo adima dipitsa tse sa tshelang letho ho bohle ba o aisaneng le bona. Verse 2. What shall I do for you? He asked. Tell me, what do you have at home? Nothing at all except a small jar of olive oil, she answered. Verse 3. Go to your neighbors and borrow as many empty jars as you can. Butle pele re tlwele. Amen. Ha ona letho. You have nothing. Mosadi ha ona letho. This woman, you Akere have, tshotso la Bible. Amen. E re hana letho. the Bible says he said he had nothing. Mosadi akere ha ona letho. Woman, you have nothing. O tlo Elisha o re He va u Elisha uthini. a re tsa mo kadima. He said, go borrow. Tsa mo kadima. Hamba uyoboleka. Dintho tse tla di change boemo ba hao. The things that will change your situation. Ha o batla ho patala ngwana school fees, If you want to pay school fees for your o children, sena tjhelete ha o kadime. don't get imali Why uyahamba ukadima uyoboleka. Why ukadima Kutheni tjhelete? uboleka imali? Because you want to change the situation. Ka baka la hore o batla ho fetola boemo. When o sena tjhelete ya transport o betsa jwang? When you do not have a taxi Wa fare, tsamaya o lo kadima. you go borrow money. Why you kadima? Why are you borrowing? Because you want to change the situation. Ka baka la hore o batla ho fetola boemo. Situation Boemo sa bofutsana of se poverty a changewa can be le ka o changed kadima. by borrowing. O tsamaya hore ke lo kadima fela hore ke lo nehela ntate Modimo hore ntho tsa ka di lokolohe. Uyoboleka in order for your things to be liberated. Tsamaya mosadi o Hamba kadima mfazi, ho batho ba uyoboleka aisane le bona to your neighbors for the sake ya hore change situation. for the sake of your situation to be Ke changed. kopa le botsa potso. Ha ke qeta le botsa potso na ke di tlwele ke nke di lotion tsa lona ke di sebetse. Ke Let kopa me le ask botsa you a potso. question. Ke kopa le botsa potso. Let me ask you a question then. Why le na le di loan? Why le nkile di loan? Why did you take out Why a le loan? kadime di tjhelete bankeng? Why did you take out Why the loan from le the bank? kadima tjhelete bo matjhonisa? Why do you borrow money from loan Le sharks? kadima because le batla ho change situation se seng se etsahalang. You borrow money because you want to change the situation that is happening at that time. Why today? Kutheni ke Ha re fihla ho namhlanje? Ntate Modimo, When you get to God, re sa adime. why can't we borrow? Hore yena yona ha se ya ka. That this one is not Kgale mine. ke adima for mabaka a ka. I borrowed for my But this things. time ke kadima tjhelete for ke lo nehela ho Ntate Modimo. Well, too, but I'm borrowing money so that I'm giving. Kuthixo. Ndiqebile. Wena nkutlwile o tla ema ka maoto o tle ka pele ke o rapela le wena. You who heard, you will obey. Bulang di lotion tsa lona batho ba dutseng ka pele ke a. Mphe oli yane ya tjhelete. Open your lotions and give me the oil of money. O hloboleleng dieta. Remove your shoes. Ka speed guys le ntshenyetsa nako. Mphe ntho. Oli ena le bona ke ntse tjhelete. Ike. Mphe sejana sa nse seholo. This oil has money inside. Ha o Different fihla ho kinds ngwanaka, of notes. ha wa nehela. Tlo le setulo. Mphe oli e nngwe e green. Oh my Jesus, oh my God.
mpuleleng di-lotion tsa lona. Open your lotions for me. Ei, tse ding di boima. If you do not have a lotion, ensure that you go there at the back and get yourself a Vaseline. Phumuli, kofi And don't yourself. miss out on the special savers. Uqobi ikhanda lami nge-oli. Tilililililili. Dafita o bua mantswana hore o tlotse hloka ka oli. anointed Mohope wa my ka head with wa an oil. kgapatseha. Let me give you the last scripture. Be re kwala kereke ke kopa batho ba kulang ke tlo sala ke le rapella. Thank you, Holy Spirit, for what you are doing. Hey, Asam. Thank you, Holy Batho ba Spirit, for di-camera. what you are doing. Motho ke ano wa wa ka camera ka phone. And e tlo cancela, e tlo tswa live. O stop ska ba tswa. There is nothing Ayikho mamela into. mapholoso. Listen, There is said nothing Christian. yo ntate modimo a hlolang go etsa a ka hlolang ko fa yona. Ayikho. Ke a e batla, ke a e batla. Ayikho into engahlula uThixo ukuthi akwenzele yona. Ke ratla, okay. Hayi. There is nothing. Mosadi wa ntate tlo ka potlaka. There is nothing. Dinthong tsohle tseo di batlang ho ntate modimo. Tseo di Everything that you batlang. want from Akhona God. one e hlolang ntate modimo a iyo. There's not even a single one. But the only God thing cannot give e ka you. etsa hore e ka re modimo a hlola it's your doubt. Ho doubta ntate modimo. Into engayenzi ngathi uThixo uyahluleka is because ungabaza uThixo. Somo mo etsetse. What do you think? Thank you, Holy Spirit, for what you are doing. If re a kadima, If we borrow, re kadimela ditšhelete for re late ditšhelete matšhonise, re late ditšhelete re ya setulong o tle le setu. we borrow from loan sharks, borrow from the bank. O kadimela mabaka a hao wa o sa kadimeleng ntate modimo o re this one ke ya ntate modimo. Borrowing for your own emergencies. Why can't you borrow for God? Because God will reciprocate you. Don't get the first scripture. Let me give you a scripture. Samuel lata meska. Samuel lata ke mo ratela re kopa lata lotion ya monna hae ha qetile a mo nehelle. A mo nehelle, a nehelle monna wa hae. Atukalulata ilotion kamyeni wakhe, and then after she will pay an offering on behalf of her husband. Don't get the first tshebeletso ena ya di lotion e bolela. Let me give you a scripture for the service of lotions. Ukuthi ikhuluma ntoni? Verse 15. Buka ya Esther Esther, chapter 1 ka speed. Ke le fe hore wa ke tshaba. Esther chapter 1 verse 15. Ke etsa something di lotioneng tsa lona. Kwa ka ngwana ka tsamaya hle, wa e dutse. Tsamaya. Nka monna o le tsamaya. Ke le batla pele kwana, tsamaya. Ke kopa o le fa sephiri sa di lotion. Let me give you a secret Thank you, of Ngwanaka. lotions. Verse 15 ere. Buka ya Esther chapter 1 verse 15 ere. Ya ba kgosi ere ho bona. Ka ha mofumahadi Vasiti a sa pheta taelo ya kgosi mama eo a mo rometseng yona ka mahaule a hae
ho ya ka molao e ka kgona mofumadi a etse jwang a etswe jwang ho botswa potso e ka kgona ho etswe jwang. Verse 16. He said to these men, I, King Xerxes, sent my servants to Queen Vashti with a command, and she refused to obey it. What does the law say? That what should we do with her? Ke batla timanelo. Ke batla chapter 2. Ke batla chapter 2. Ke batla chapter 2 verse number 2. Yaba bahlanka ba kgosi ba isebeletsang ba re ho yona. Ha o ke ho batle le kgosi ba rwetsana ba batle. Kgosi e kgethe bahlankana dinaheng tsohle tseo e di busang hore ho kgobokanye ba rwetsana bohle ba batle. Ne ba tlise Susane tlunya eo basadi ba etsang jwang ba dulang ho yona. Ne e bohuding e reng moya wa ntate modimo mama kgetha a kre ha ke pota mosebetsi wa motho a tshwareng Bible ke re a bale ke go ba re qetella Kgosi e kgethe bahlanka dinaheng tsohle tseo a di busang hore ho kgobohane barwetsana bohle ba batle ba batlise Shushane ntlong eo mosadi ba dulang ho yona e bodiseng ba Hegai e leng lehaule la kgosi le lebalang basadi le lebelang ba kgosi barwetsana bana ba fuwe ditlolo tseo ba itlotsang ka tsona. So some of the king's advisors who were close to him suggested, why don't you make a search to find some beautiful young virgins? So you can put How's the okay? Okay. What day? Kimon. How's the now? Obana mhlai ka reng ha o kena bo dula morao mane ke kopa tsa moye ke re ke nyong ausi wa ka mo tla tsamang le etsa teng ke kopa ka lebitso la Jesu o ka se re o tseba hore sometimes wa thusetsa ka pele bo kena dula morao mane dathini una hlola fihla late mara ba fitela ka pele you know hore wa thusetsa mamati a mangata mona ka fitela ka pele so that mme mama kgetha sokola bala Bible bo mothusa. You are not so special or ka tlo re sokodisa man. Verse 3. Wa utlwa mme makgetho wa sokola but you don't care o dutse morao mane. Verse 3. You can appoint officials in every province of the empire and have them bring all these beautiful young women to put your harem here in Susa, the capital city. Put them in the care of Hegai, the Anak, who is in charge of your women, and let them be given a beauty ointment. Bafueng teboa. Beauty ointment. Lotion. Bafue di lotion. Ne baretsana bana bafue di tlolo tseo ba tla itlotsang ka tsona. Now kiena be qetile. Hona le mo ba tshwantse ba lo hlaha teng. Kuna lapho kufumaniseka ukuthi bayovela. Ba tshwantse ba lo hlapela kgosi. They supposed to appear in front of the king. Mare hothwe Kodwa, it is said that there should be something that they are applying. Bangaveli nje kwinkosi. Anivanga. Empa ba hlaejwa ba itlotse ba etse jwa mazwana ba itlotse
Mameleng he. Listen then. Ntshebeng. Dijongeni. Ba bakae batho How many people ba ratwa mesebetsing ba sa pholoswang? bathandwayo emisebenzini but they are heathens? Lona le ba pholoswa be le sa ratwe ke diboso le nana e etswe ke ntho. You are Christians but you are being disliked. Ba by the bakae bosses. batho Ba bangaphi ba abantu tholang di-favor that receive favors mesebetsing? in their Mara wena workplaces, ngwana ntate Modimo, but you, a o child sa of thole God, favor eo. you do not receive that favor. Tlolo. The anointing, Tlolo, not anointing. Oh. Setlolo. the beauty anointment, Ina le role e bapalang haholo. it has an enormous role That that is it why plays. batho ba yang disangomeng. That is why people go to Disangoma sangomas. di kgona ho ba fa meriana hore ba hlape ka yona ba itshatse hore ba ratwe ke banna le nkutlwe. Sangoma will give them muti and something to apply so that they are being loved and liked by their husband. Lona le dutse ka dikerese Nina nihleli ngamakhandlela ya makula. le yasemakuleni. Ba o nketse monna ka kerese eno ya hao. Bakuthathele indoda Alina yakho madoda. usebenzisa lo kendlela. Ha lena matsotsa, ha lena matsotsa. You do not have men. Ba le nketse. Ba le Banithathele. nketse banna, o le nkelwa banna, boyfriend ya di last, ba o sheba fela fanda ga ba tswile wena. Because basadi ba bang ba tseba setlolo se powerful. Other women, they know the significance of an ointment. Ntshebe, Dijongeni. la o sa itlhaise TikTok, la o ka hlahisa maoto a ka, la bona mo ke eng? Niyabona apha yintoni? La bona ke ntse eng? La bona ke tjhelete ntho. These are La notes. bona ke tjhelete ntho. Ha e qetile e na le tlhaho ya. And then it has creation inside. Now, Manje, mphekwana, give me. modimo wa ka Chikwa. ha o etsa le mohlolo. May a miracle happen. Yes, Morena Jesu. Yes. Wa tjhelete. A miracle of money. Le wa tse ding dintho. Nezinye izinto. Ha ba itlotsa. When they apply it, this E se ointment. Thank you, Holy Spirit. Close. Tjo ke tlo tla ho tsa hao. Ema mama. O mo nehelletse motho ntse o mo tshwarelletse dintho. Tlo. Ya le se go kae? Le se go ya no a Gauteng e seng. Ha le qetile le hlobotse maoto a kere dieta mo tshware. Asara mo tshware. Mo tshware. Thank you, Moya Ngcwele, for Ba what lo you ibanana are ke bona fela ba tla ba etsa dintho ba sebedisa tlhaho ya ntate Modimo ene be ba sebeletsa bana ba ka tlongwana lona bana ke itse ntho tsa lona di nyane tlongwana potlakang ke ne ke nana di a sokodisa mara ke bona di sokodisa o itshware se ka qhalana moshimane wa ka o ikgakeletse fatshe mo Ska kwala lotion until Ntate Moruti a o jwetsa hore e kwalwe.
o tlola maoto a go a kopantshe tjena ntshelle ka khapung e ka thoko o tla ka hlausi wa ka a ke batle ntho e deep mphe sekwadana sa vaseline ya yona yono ne le right o di Jesu ona ba hlapisa maoto na kopa fela ke anointe maoto a lona Thank re you. ba la hatisa dintho tse fasang bophelo ba lona ke kopa just to anointa maoto a hao o cleana dintho tse ne di fatse bophelo ba hao le nna ke anointa maoto dintho tse di hatileng tse ne di fatse bophelo ba hao. Thank you ngwana rona ntate Modimo o bless. Le hata dintho hore dintho tsa lona di fasehe jwale ke anointa maoto a hao nna ho lokolohe dintho tse di hatileng tse fatseng bophelo ba hao in the mighty name of Jesus. In Jesus' name. Thank you, Moyo Hala. Jesus, I go to Jesus. Kinyamuna nakara lotion. Tshwarele di lotion tseno ka matswalo. In Jesus' name. Wala mahlo. Modimo wa ka ka baka la menehelo ya bona. My God, because of their offerings, Ba bontshitse bo desperate. they have shown their desperation. Ba bang ba lebala ho rapela. Some forget to even pray. Ba bang ba kinya seqetho yo nana we. Others, they have the facial sorcery. Ba bang ba butsela. Others, they were blue on their Ba face. tutsa tsatsing lena. But ukusukela namhlanje, Every time ba itlotsa. every time when they apply this Ha o ointment, butswetswe. when they were blue, Ha ba itlotsa fela. when they apply on their Wa face, buleha. everything will be Ha clear ba for them. kwala. When they close, Ha ba itlotsa fela wa buleha. when they apply this, something will Every open. time. Wonke Ha ba amaxesha, itlotsa. when they apply this, Modimo wa ka lokile ha ba itlotsa. when they apply this, Ha my e ka God, ba oli if oil e entse hore batho ba ratehe. made people to be lovable, Seqetho se etsa hore batho ba se ke ba rateha. and facial sorcery make people to not Tsatsing be lena loved, ka di-lotion tsena. with these lotions, Dintho tse ne di entswe ho bona. izinto bezenziwe Ka lebitso kubo la Jesu Kristo wa Nazareth. ngegama likaYesu waseNazaretha. Mollo. I speak fire Di-lotion tsena. in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Pelisiba. Dinikisiba lenyande. Modimo wa ka lotion tsena o etsa le mohlolo. There should be a miracle with O lotion. etsa le mohlolo. There should be a Ke miracle di that hlaba ka happens. lebitso la Jesu. Amen. I Ke pierce them sebedisa ngegama ntho ena. likaYesu. Modimo wa ka lokile. Ntho ba lloi ba ka lekang ho e etsa. Ke Amen. rapella ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth. Ngegama Ke likaYesu. rapella ka lebitso la Jesu. In the name. Lesiba lena spiritually le sale ka ra di-lotion tsena. In the mighty So name of that everything Jesus. yo ba lo ba e reng ba e etsa
Modimo ka lokileng lesiba lena le etsolle. In the name Ka of lebitso la Jesu Jesus. Kristo wa Nazareth. Thank Ka you, lebitso le phelang. In the Lebitso name la of Morena Jesu. Jesus. E re ha ntse ke itlotsa. O etsa le mohlolo. Ho etsahale O mohlolo tshosang. o E tshosang. re monko wa tjhelete Monko wa tjhelete o nkaparele. o Ha nkaparele ntse ke itshasa. ha ntse ke itshasa. Tjhelete ena Tjhelete e ena maname mmeleng wa ka. e maname mmeleng wa ka. Lephoka la tjhelete Lephoka la le tjhelete dule hodima wa ka. le dule hodima Ka lebitso la Jesu. ka lebitso la Jesu. Kgotlela setulong sa o lo itlotsa. O ska ba kadimana ka yona, o ska ba e fa mang kapa mang. God bless you. Di kwele. Ene ka tlunya o ibe o ikwetse. Every time o ibe o etsa jwang? Ke a le kopa batsalana. Ha e ka lahlehelwa ke sekwana na khutle. Ha e ka lahlehelwa ke sekwana na khutle. O ibe o etsa jwang? E kwetse. O ska ba e kadima mang kapa mang, e fuduwa. Le wena itukise ka mona. Itukise. Kopa hlapa matsoho. Ke mang ya hlohlonelwang ke sefahleho? Hlohlonelwang ke sefahleho every time. O tshwarwa Whose ke face ditebo. is O itchy. di tshwarwa ke tepo tsa sekgo every time. Ya etsala wena. Ya etsala wena. O etsala eng? qeta ho hlaba? allergy ne ke tswa doctor ka Wednesday o botho ke allergy so ntse ke sa Mike ya hao a utlwahale hantle. Ha o ka ba lokisa sound. Tlongwana, potlaka. Ho timme. Ntate moruti ka Tuesday ke theoetse hantle and then ka bo 10-11 be ke utlwa ke hlohlona fela and then ha O le mosebetsing. ke le mosebetsing ha ke chaisa mosebetsing ha ke tletse di-pace rush e nyane and then the following day be ke ya doctor e be re ke allergy and then di ntse di ntswile le nna Di ntse di utswile. Yes. Ba o file treatment. ba mphile Tlo nke le dipidisi jwetse. Ska la tla le bangata gale ke le bitse ha se jwale le eme ke le bitsitse ntse le inahana. Tlo nke le bontshe something. Le mmone o nalla. A bua le nna basana. Le mmone o na etsa jwang? Na tlo ke le jwetse. Wa tsona la boma. Batho ba mo hlaiseng allergy ene wa mpotsa wa bana ba lla. Ba liso ke hore nthwane ke itshetse mane e tlo nyumpisa diplan le ba kae lona le ba kae le ba beti le inyai sebetsa le yena le sebetsa le yana le ba lo ba o kae le ba lo ba o kae ba freedom le sebetsa le yana jana le montse a le jwa o batla tsa ba re ba batla wa nkela ditulo o tjho a o se mo nkela ba ba nkela ditulo o batla wa promote wa mosebetsing so le mohlaisi a allergy jwang ha se yana buang ke ba lo ba buang ka o yena ha se yana buang ho ba sa tsebeng ha se yana buang le mohlaisi a allergy jwang le mo butswetse le a tseba tlo itlotsa le a tseba tlo itlotsa le nna ke a enka allergy ya lona mo tlwela ke kgotsetsa ho lona tlwela modimo ga e kgutla le lona ke le lo dula hae le duliswa mphe phofu powder ba o tshela ka ranthong e nyane se ka tlo mpha powder ka ntho e ka
ke khutlisetse powder ho lona le lona ke le lo dula hae ka ba hlahisa TikTok a hlahisa ntho tse o tla le jwetsa mosebetsing ho etsa etseng powder modimo wa ka fela ke ba utlwe hore le runa rena le modimo ya sa batleng le runa ka runa ke ba khotlisetsa fela ba ke ba utlwe ho jwang ho ba le allergy ene jwale bona ikopa ba hlae ka mahlong 1 2 3 4 5 6 get out modimo ka ke cleana mmele wa hae in Jesus name mokwe mphemetsi anoka o bompha le letshoba laka ke mohlatswe a be clean jwale ka ikare ha so bile allergy le tla bona ho tla bo setse didoto fela tse ntsho thank you daddy modimo wa ka ho tlo sala didoto tse ntsho fela mare allergy yona o ka nna hlahisa allergy yona kon didoto tse ntsho ke mo cleana ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth allergy khubae thola braya hai ntho au si thola ntho wena skipa au se robaletse mfatshe robaletse mfatshe Ha ke tsebe dipilisi tsa allergy kae di teng ntlong. dintlo una nna ka odimo Ke ile ka Wednesday and then Thursday, Friday, Saturday. Mara maobane a ka dino ntate motho ke feleditse ka Friday o dino. ke kopa o bue nnete eo ntate modimo a e tsebang nka lesela le leholo potele le na ka mora dipikara a itshebe a tlise report ke mangata wena bothata ba o itse ke Tepe ya sekgo. tepo ya sekgo Le o longwa bo. why ke re tlisang di-lotion le tlo ke tlo di tshela ntho why ke re tlisang di-lotion ke tepo tsa sekgo le o long mmele wa o kaofela Mmele kaofela. modimo ka ke mo kgalemela le tlo tsamaya ha ke utlwe le reng le tlo tsamaya le tlo tsamaya le a tsamaya ha ke utlwe le reng bula molomo le a tsamaya le bakae le bangata ha le mo tshwara ka ditepo tsa sekgobe le etsang le thibela dintho tsa kaofela le a mo futsanisa le thibetse eng up to so far Ditho tsa lelapa la hae le bana ba hae. Re ba etsetsa ba futsana hore ba futsana. le etsa ba futsaneha A se ka tshwana le pele le ona jwale na le stress sa ngwana sa matric. A tsebe le hore tjhelete o tlo etsa jwang. o tshwantsha patele tjhelete Kwala le mesebetsi. Le kwala le mosebetsi wa hae. Promise di o fumana di le kwala le mosebetsi wa hae a tswelela ka re wa rapela go a le bitsa o rapela le na November. le ha re wa rapela ha ona ntho e lokang Ona thusa. ha ona thuso mphe metsi a noka ke mo hlatswa seqetho seo le mo kentseng sona 1 a re le a tsamaya 1 2 3 kuba amen mama o bone batho ba kae ba ba kae ba bararo ke batho ba phela le bona seratong sa ba re ba o butswela seqetho ntshebe o no tshwarwa ke ditepo tsa sekgo le eng
le hlohlona mme ntle le lotion ngwana hao o tshwantse a patale eng a patale ntho ya matric eng e ya matric matric fe wena matric for wena mama ntshebe phamisa matshwao le tsamile kaofela bye bye stulo mama tsatsing lena tsela eo ntate Modimo ka o thusang ka yona ke ba o ka nehela ka ntho e ratang samo ya stulong sa o lo sheba ka nehela ka o tlo bone mohlolo wa ngwana hao o tlo bone Modimo o etsa mohlolo o ntle le lotion Ntate Moruti ho hlohlona mona na ho fedile ntate Moruti. ke re ho hlohlona ne ke hlohlona but a ke sa hlohlona ho setse borete bona fela mo matsohong ke itse ho tlo sala eng didoto tse bontshang hore o bone batho ba ka ntse go rapela babedi ke ba mosebetsing wa hao supervisor mamela ska ba mokwatela o tla ba bona ha ba tlo thewela matsatsi a itseng o tla ba bona ntwe o e bona mo e ho bona no God bless you ke a tla wena nna tate Moruti ke tsena dipeisi A allergy le wena? hlona le nna ba tjena hape ne re ha ke etswa ko ha ke sa rapela ne ra kwa ba ke nna ke tswang pele ka tlung ha ke etswa ne ke bona ditepu monyako ne sentse di nyetsa ha ke re ne ha ke re tlong ka lotion ke tswa ntho e ke etsang e ka ya hao e ka le tlo tsamaya ke le amlokola ke le amlokola 1 2 3 4 tsamaya ta lotion le a tsamaya ke le amlokola tsena buela modimo 1 2 3 la ta lotion le tsamaya 1 2 3 4 o no bua mama Ntate Moruti ke re nna ke se ke thuswa ke ho phela ke robala ka bombo sena ke rapela ke bitsa manyelo ne di tsile maoto mona ne re utswile ke a bona modimo ka ke mo o bo reka sepa sa kereke 1 modimo ka ke mo rapela ka lebitso la Jesu le tswile ho yena Jesus name o ne la ka ntho tse ka o fela ha tsona mpulele lotion ya hao a re eme ka maoto o lo bona bekeng e tlang o tla tlo re qoqela o tla tlo qoqela batho ba mametse kgaitsedi ya bekeng e tlang o tla tla qoqela batho ba o ka ngwana hao o ile sekolong o na le tsona dintho tsa hae mo re di tshasa re le babedi tshasa le babedi tsamaya o lo bona ntate Modimo thank you